lo sokumile uSanele Mhlongo lapha ekhaya sihlabelelo 160 gcini selane we machawe aninge saji swanga makwa Imini bekade kunensizwa ekade ihamba ifuna isikole isifune babangena aphakeme evarsity nangempela yahamba leyo nsizwa yasifuna isikole mayifika esikoleni baqala abathatha abantu abaphase kakhulu ithi yona lensizwa yona bekade iphasela nje ukuthi indlule bengaphasi kakhulu beyenzela umsebenzi othisha ukuthi ubelula nangempela leyo nsizwa yahamba yasifuna isikolo babathatha abantu uthi mayithi yabheka ngaphandle abantu abakhona bebafika mhlambe ku100 babafaka bokuqala abantu abade bephaseke kakhulu ibona naye ukuthi cha ilanga liyangishonela njengoba ngiphase kancane kanje anginongena lapha esikolweni nangempela base babafaka abantu bathi siyacela nina ningene nina enisithupha base bangena phakathi bathe bephakathi kanjalo kanti ngaphakathi kusele ikhala ezisihlanu iyona number 6 bathatha ngelayini ithi lensizwa ngizoyenza kanjani ngoba ngiwesithupha kodwa bafuna abantu abahlanu yasithandaza imbiza lo Shembe simlandelayo babathatha abantu bathe befika kulo wesihlanu wavele wazumeka walala yasimvusa lensizwa yathi vuka uyangena ithi awungiyeke ngilele mina base bathi wena nsizwa wesithupha ngena lo uqola ukudlala lo uthi ceda ngena lensizwa yangena esikolweni waphaphama lo munye kayibonga inkosi sengihlala phansi ngiqhubeka nayo le ndaba lensizwa nasemsebenzini bayibiza interview na bababili uhamba neNdiya bathe efika eNdiyeni India lathe bangena bafuna kuba interviewer lapho balifonela India ikhole ephuthumayo yaphuma India lahamba bathe belungu lona ka serious ngomsebenzi ngena wena ngomsebenzi yawazi yasebenza lensizwa wayibonga inkosi Nkosi busenikizwile amen yagama ngofasimbe kwabasemhlabeni Inkosi evunywe izinhliziyo ngomhla ka3 April kunyathela kwenkosi uthi ngosekuthekeni kanti bezovuka ngokusa ngonyazi lasezulwini ugoqizwe ngesinyenyela kwabasemhlabeni kanti kwabasezulwini usulugoqe ngodumo bathi kwandakaliwa ngomthakathi bathi basekwandeni inkosi bathe beyivuma kanti kuzosabe iphika bathi beyiphika kwasabe ivuma unganekwane kade kwasa ziyaqoqelana inkosi abayixosha ngendlendle ephakameni inyanga yasezulwini nomagama igame kumaphilisa abantu abanosizi abaphosa usize embengeni baqede basinda umkhonto bazwe emazulwini umaza ngokwenhliziyo kamzazela kasokhabzela basebe uthukusa bethukusenjilo kajama benosenza ngakhona phethe uthi kulabafazi namadoda ehlala etewule nande ebhambayi phethe bofuna izazi ezazi umuthi hayi umuthi awusebenzanga lutho nokhubana lisebenza onyazini halalisani bantu basehalalisani thephela unyazi selifikile
ukuqabadela kadeli muntu ngeke balunga onyazini cha asivumi emaqhekeni onyazi nina senaphenduka amabibi izibizo kulahlwa navukela isihlalo sobungcwele nani ngekho yini ngomdlela nyoni uthinga nonkosazana lavula unyazi bathi felo govuka bavuka sifane namaqhubu kanti kubangwani nonyazi angithi ibusiso kazivotelwa mangabe kunjalo inkantolo ayimthathe lona ibusiso zakhe bamvotele baphile naye siyohlala onyazini lasezulwini kuqabadele awuzange uvotele zinkantolo mangabe kunjalo inkantolo ubhombela ngabe wafika nenkantolo ilanga lafika nenkantolo khama phekula sibange lutho u500 oyifake nje mawuhlangane nebanyu efana wawuhlukanisa kawuthengi ngokunjalo sihlanganisa izimpisi lezi ezokuyigida igida iphindelela basenhlambeni unyazi sekubuseni luthuka amalwenzeni angithi likhipha ibusisa abantu basale bebusa wena mawungasitholanga isibusiso sakhe ambobuza umsamo wakho ukuthi ezakini ibusiso sihlala kuphi naze naqeda ngonyazi abantu abadala nabancane luthela ngenhlamba lingasekuthuleni kanti loneni uNkulunkulu wasemhleni awusibhalanga ngephutha isihlabelelo sakho sa131 wathi basibekele wena Nkosi ubambese ngengubo yesililo kusuke kungahleka nathi asihleka sinsinse kodwa nyaza sezulu ngezitha zakhe ayishone phansi nize nimtshele lo mfana kaMthetho ukuthi akayilutho onyazini lasezulwini umaphuzu ivula seyiphuzilwa ikhafula iphindwa iphuzwa ikhafula eseyiphuzilwa ikhafula iphindwa iphuzwa ikhafula eseyiphuzile wayikhafula iphindwa iphuzwa ikhafula nsimbi edlezinye uthi usadle ezinye waphinda wadle ezinye ninenhlanhla abantu basekwandeni ngoba udumo lonyazi lifike lizogeza abanosizi namhla izibusiso ziyande kwandeni zifike nobani zifike nonyazi lasezulwini asiliqambela manga unyazi masithi lwaphuza imvulo wakho wenzani ubambelele ngoShembe odakeni uyinjuka K usiya sensimbi ujokele ensimbi bafika bekuvuma kwela 7 bathi Shembe kimundimo bathi thatha macholo bathi Shembe kishikwembu naseSwaziland bekuvuma bathi Shembe ngusimakathe uNkulunkulu wasemhleni awungangantaba bafanisana basemhlabeni ubuhle bakho mabungashabalali ngezitha zomhlaba mabuhlale njalo zonke izizwe